portal nal tum malong channel pansam menilihin pen ningkang sam irjumi pajarilo pen kardom do pajarilo kardom alam lalo nili non pen ke indeng ini haidun lo pen nil tum duram larat kaddu kabe tum han kithe giding sarfi sarpu tum chingrum pet pen adak intellectual tum pen chinglok abang pi bang fuan ni pan well wisar tuman nilifan bhurjok penang pa haidun thegapot ana tum pan ni suri suri kaldom putoran tum channel hoi panili jiriglo pen ahok peralam bang ke aneng karong polam boge kalilo responsibility nilifan abang so EMR pu nang pi pen nang tang department stami lasu responsibility bang nili kideng pon kang tung lo lapen asur department along kopi sige claim no alama stami on officers tum pini penili chehang lo officers tum penili chingki long po chingki therapy detail chini therapy koson kopi sige claim nai dulang ma lahebang nili claim ponji kening hang lapen ahok lo constituency of Fanwet ke kalilo lape karbiang long angkang pan lo department karbiang long angkang an claim mi an akam saya kaman ke ding ponong kopo lapen a department tin long stami litum ahok pada bangke si awareness ki dunai tanang sot pinangan a news tumbang do ahu da khadi mane one sided tik alam mukhai di a news bang one side pen matsi publish deratik lahe bang ke mo futures tami kavida ji fan se chuning rilo jar alam sami both side pen nang po kali kalang alam tarlip der fisi publish nai pigeli lian sami samjin penel tum chingki chingwai pen claim pon long po labang neng thelo non second timer hisab nili non EMR pu kilong bang ke nili responsibility lo ponal tum kadu kavi arnam hirjumi pen ningkan po samjin pen ki claim pon jipan nilihin pen un an ki claim nai peli nai je paduk nai abang nili kake mata nili bori po nong langdam bulu tang de kachal yari ari sojang tum stai penang dolo la lapang solong unemployed atuma penang ando la sila bang so apai ki pa jumji bulu tang de nang tum kopi mate ko son men sichik ponik wala bang so unemployment youth ke pa jumji pa mane unemployed youth atum pajumji pu fan employed tadu government employed tadu kalimadi ko mane ba government employed fan se employed puchot la bang kalidat nai self employed claim mi pinanganil tum karbiang long along rielong pinangana scope opportunity do ladak jungjung pen kabori pen stami don ke bapan doning koi thongke don pharus tami ilitum kejapon loi ba alang tum phan sami aswa urengawar sai ke piloi scope iltum karbiang long adu satami laswang bong sami litum trainee train up nang po lahe bang iltum kacherli bang nang sorlo mane lahe department tin sami kapre scope dui ta hailo ba nili department along ko andong dui ne nila bang nili lang pon po thekan nili department hoi bang ke laso unemployed jumji pan bang ke government employed tami pen self employed tami ki pa claim ji fan se nili kares by awareness one po tang de lapang solong tower mi ring ben chenglok ason son akisong ili tomal along rilong penang dolang kasi hai bang so ke pale peji mate nang li lapang so duar amla habar aradapan tasimet per kecing si kacing thul ponjia asai ke kopisi nang li deng ponik po nili doromla constituency long ke kidam thang ta claim ulo kapre a party tumda ruling government do ulo ildum karbela autonomous council pinian karbela autonomous council nengkan toxic kevrai si arta dolo lapen ke nengkan trokebra fu obangke trokebra trok anu bangke kapre ka party se frang tum rule lo ana litum ta thegan ne claim clip gane lipupe thegan ne claim lo sadami non la kidam ta nengkan pong bong BJP party mate council pen state government BJP ruling kidam tang chief minister Sarbananda Sonowal non dynamic energetic CM Dr. Himanta Biswa Sharma ke hai alangli kacari pon pen ke prek pit lo
pen Narendra Modi hai central government ilitum dynamic energy tip pen wall along famous ne prime minister tum kamatha asai kam ice scheme kiding pon pen ilitum rong atok anus tami pinang an our central scheme pin tami people long lo nele MSc jot sata dak Karbiang long ilitum autonomous council leadership ilitum Karbi Siromoni po bang ilitum parano ena pi pen Dr. Tuliram Rohang kai alang leadership pen pinang an nili homosita nili claim long lo non ke bang ji fansami central project do la nili constituency long need abes udak se need and urgent la hai abes pen pensi pinana proposal nili to prang pen ke tok ta dulo adha ke sanction lo adha ke la hai proposal non ta dulang athima nali tun ba chini lo Karbiang Autonomous Council abang 10,334 above square kilometer laso an along rige the along Karbiang Autonomous Council along ke bang choma poisa pen ke ningkan phu vet ke lar phakon e kalimadi lasi pijo pen nang tum theklong lo ilitum da theklong lo ningkan phong bong ke pinang an ka chel lar ke ilitum theklong lo di food down pen chenglong rong room nili tumar loks tami nili homestay loks tami pinang aning longari tuar lili pin ni marli sarpi mar tum hanang kang hor di pini hormu hotanang chojori pandami kilometer pli po troxi la arling arlok pen se tuar kang lit pen kewang nang di la hormu hotanang chojor nang kang hor atuar an maximum ke la mana economic lifeline po hisab se pinana tuar ke etlong lahir tuar dua joini alang tu bang nong bang distance bang ada kilometer ba kilometer si bak leaking pen wang lo pulo tang de isi tuar long lo ketik lo asa tuar pen kulat bojar ini lahir long ke bang sami tu bang mana nong bang wang mission lo di kematha bang ke BJP government council hutsi under of leadership la ilitum Dr. Tuliram Rohang sar alang leadership pen pinang an Karbiang long arat tum cing tur long lang pinlang aning long aris tame cing tur long la all round development not isibet a subject bang nilipupe ba mirihing pustami kedam tang an aningkan pho ang bong arisiu milai lo bulde non kedam tang ningkan pho ang bong si mirihing nilitum pinang an arong pili long lo lapen power substation dan nili constituency long ke hini power substation proposal up to Bimol Boraleng an mane Assam government minister ake hai pan through local MLA pen iltum CM Dr. Tuliram Rohang sar through pen se pothailo laganili MSc le claim that unji puke kali proposal nili pothailo muarni se lahai bang nang sanction po nang grant po la pen se hadak tami pina unemployed long po ba hala hai power substation du lo bulde karena bang regular tumlong po maintenance long po lasi step by step se damnang po jada campus ta kalimadi lasi nengkan puang bong ban lar phununji lar phagunji po bang ke lage impossible lo lasi sarta la hai ke mai meeting ben samining je bom lo ilitum Karbiang lo arat tum samil hai bang na munthi dun thekte mi pidji pusinil nengte Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 ham phang pharman klar da kabirta